ग्रीन फ्युएल वापरपी गोय पहिले राज्य जातले। प्रायोगिक तत्वाचेर सीएनजी नाजाल्यार एलएनजी जे खंयचे परवडटा ते वापरतले म्हण पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान उलयलो। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्यच्या लोकार्पण सुवाळ्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो। इंडियन कोस्ट गार्डाच्या शौर्य ह्या बोटीचे लोकार्पण राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधानान केले। ही कार्यवळ वास्को जाली। ग्रॅज्युअली the new fuel is coming in this field, CNG and LNG. Today I have suggested to Goa Shipyard Limited and Indian Coast Guard, and one of our organization, maybe GAIL, will partner with these two agencies to have one pilot study whether we can use LNG or CNG as a fuel, which is more cheaper and cleaner for marine fuel. Some of the advanced countries are now moving towards gas-based marine gas as a fuel. So let's start in this Goa. Today we all discussed and we have decided to very soon we will have some technical MOU with these three organizations. GAIL will be supplying. GAIL is already in Goa. If we can convert this waste biomass to energy, this will be beneficial to environment. This will be self-sufficient. We will be less dependent on import crude oil. This will be contributory to a health administration of the country. So now we are starting to create a massive awareness campaigning for this biofuel, and consciousness is emerging within the country. And Government of India's some of the marketing company, IOC, HP and BP, they have planned to invest around 10,000 crore to 12,000 crore on R&D of second generation ethanol. That will create a scale, that will create a new, we have given purchase offtake guarantee to those who will be producing any kind of biofuel. भाई मैं इसको जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, गोवा will be first state for green fuel conversion. जैसे गोवा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिफॉर्म में एक अग्रणी राज्य है, लो टैक्स रिजिम पे ज्यादा सेल होगा। ये मॉडल कौन लाया देश में? गोवा लाया। आज भी पेट्रोल में आपकी दो पड़ोसी राज्य की तुलना में लो टैक्स है, इसीलिए कि यहाँ की टूरिज्म सेक्टर का ये इंसेंटिव बन गया। गोवा में अभी जो एग्जिस्टिंग एनर्जी सब आ रहा है, यानी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, जैसे आपने कहा सीएनजी अभी बीपीसीएल और गेल की जॉइंट वेंचर को अवार्ड हुआ है। इसकी प्रगति क्या हुआ है, मैं इस मीटिंग के बाद एक रिव्यू कर रहा हूँ, उसमें मैं इसको हम बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे उसका। राज्य मंत्री प्रधान शौर्याविषयी उलयलो। But we are all proud about Goa Shipyard Limited. I visited this Shaurya just now. The kind of modern technology they have, they can put in this ship, the kind of facility, the kind advanced tools they have equipped in this ship. This shows our competency in this field. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। काणकोणा एफडीएन स्वीट मार्टांचेर रेड मारली। अन्न आनी वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी 6 जाग्यांचेर रेडी मारल्यो। सूरज स्वीट मार्टांत लायसन नासतना रिपॅकिंग चलताले। पाकिटांचेर पॅकिंगेची तारीख ना म्हण रेडीत कळ्ळें। पाकिटांचेर बॅच नंबर ना म्हण एफडीएन कारवाय केली। गैरप्रकाराक लागून आपूण जावन सूरज स्वीट मार्टांत 25,500 माल लासलो। हांगा सूरज स्वीट मार्ट हेच्या आमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटान आमी थंय पावली, तेजे पळोवपाक पळयता जाल्यार थंय तेजे सगळे तो रिपॅकिंग जे करतालो माल
ताका मेन म्हणजे तेजे कडेन लायसन नाशिल्ले रिपॅकिंग करपाक आनी तो सगळे मसाला मागीर ड्राय फ्रुट्स हे सगळे रिपॅकिंग करतालो आनी आपल्या शॉपार व्हरून विकतालो। तेजे कडेन त्या एका प्रोडक्टाक लायसन नासल्या कारणान प्लस तेजे कडेन बॅच नंबर ना, कांयच बरोवंक नाशिल्लें लेबलाचेर, केन्ना पॅक केला ते ताका खबर नाशिल्लें, तेज्या मनशांक कांय खबर नाशिल्लें, लेबल्स डिक्लेरेशन कांयच नाशिल्लें एज पर FSSAI स्टँडर्ड। कित्याक आयज आमी जर तो म्हणपाक लागलो की काल पॅक केला, पण लोकांक कशें कळटलें बाबा ती खरेंच काल पॅक केला, आमकां कशें कळटलें? त्या कारणान आमी तेजो माल सगळो तेणी आमकां सांगलें की आपूण स्वता तो डिस्ट्रॉय करता, कित्याक आनी हेज्या फुडें आपूण तसो करत जाल्यार आपल्याक तुमी एज पर तुमच्या स्टँडर्ड लॉ प्रमाणे तुमी आपल्याचेर केस घालूं शकता। सो आमी टोटल माल आमी डिस्ट्रॉय केला तो ऑलमोस्ट 25,600 रुपयाचो आसा आनी ती सगळी लिस्ट आमी तुमकां दिता ती तुमी, कित्याक तेणी आपूण स्वता सांगला की तो हे करचो ना हेज्या फुडें म्हणून, आनी तेणी सगळो लेबल हे सगळें स्वता आपूण हे काडून तो माल आपूण स्वता कन्सर्न करून डिस्ट्रॉय केल्लो आसा आमच्या फुड्यान। तुम्ही एकूच हे केला स्वीट मार्ट? ना, आमी टोटल हांगा सगळी 6 स्वीट मार्ट्स केली आनी आमच्या पैगिणी सुद्दां आमी गेल्ली, लोलया गेल्ली, पण स्वीट मार्ट न्हू दुसऱ्या कारणान गेल्ली, पण आमी हांगा टोटल 6 स्वीट मार्ट करून सगळे हे केल्ले आसा। सो आमकां ह्या स्वीट मार्टान अनलेबल आनी रिपॅकिंग करता ते सगळे सापडले। चवथ लागीं पाविल्ल्यान असले कारवाय चालूच दवरपाचे FDAन थारायला। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। घेऊया एक ब्रेक।